nyuma y'uko hatanzwe cyangwa se havuzwe agahenge k'ibyumweru bibiri, Benjamin Netanyahu ntabwo abikozwa. We yavuze ko isaha ku isaha urutoki rwe ruri mu mbarutso. Rero mu minota 10 harashwe ahantu 100, hapfuye abantu 200, abandi barenga 100 barakomereka. Ariko ni igitero cyari gikomeye cyane. Hezbollah yarakaye rero, ndetse na Iran yarakaye. Murabizi ko Iran ntabwo ishobora gutererana umuhungu wayo ariwe Hezbollah. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Kuri wowe udukurikiye uri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, ndagusuhuje. Udukurikiye wumva Ikinyarwanda uri hanze y'igihugu, ndagusuhuje nkwifuriza kumera neza. Nyemerera uyu munsi naho twinjire mu makuru yacu ndetse n'ubusesenguzi ariko burasa ku ntego, aho dukomereje n'ubundi mu gihugu cya Iran. Ubwo nituvuga Iran muri Middle East, aho twibanda muri Israel ndetse na Liban. Nyuma y'uko hatanzwe cyangwa se havuzwe agahenge k'ibyumweru bibiri, Benjamin Netanyahu ntabwo abikozwa. We yavuze ko isaha ku isaha urutoki rwe ruri mu mbarutso. Rero ntabwo ari ibintu byoroshye namba, aho muri Lebanon hamaze kuraswa bimwe biteye ubwoba, bimwe bikanganye cyane, aho mu minota 10 harashwe ahantu 100, hapfuye abantu 200, abandi barenga 100 barakomereka. Ariko ni igitero cyari gikomeye cyane. Hezbollah yarakaye rero, ndetse na Iran yarakaye. Murabizi ko Iran ntabwo ishobora gutererana umuhungu wayo ariwe Hezbollah. Reka mbabwire, buriya ibi bintu turimo turabikerensa, wenda harimo bamwe barimo barumva ari ibintu bishobora kuba byatanga agahenge, ariko agahenge ndabona kahengetswe. Agahenge kahengetswe bitewe n'uko Isiraheli ntishaka guhagarika intambara, kandi Isiraheli ntabwo izarasa ngo Iran ntirase, ntabwo bishoboka. Rero ibi Benjamin Netanyahu ntabikozwa namba. We arashaka gukururira nanone Amerika mu ntambara. Netanyahu ati urutoki rwacu rugomba kuba ruri mu mbarutso. Ndabona ari byo ari kugenda avugaho. Nyemerera tuvuge kuri iri jambo rya secretary muri White House, ubwo niko Donald Trump, witwa Caroline Levitt Caroline. Hari byinshi yagiye atangaza, ariko cyane cyane yibanze kuri iyi ntambara ya Iran. Iyi ntambara ya Iran navuga ko ari agahenge karimo proposwa nubwo katari katangira kuba. Iran rero yari yasabye ibintu bitandukanye, ariko ifite ingamba ibyo yari yategetse Amerika ko igomba kubahiriza muri iki gihe cy'agahenge. Ndetse na nyuma yaho harimo ingingo 10, harimo gukuraho ibirindiro hafi ya Iran. Ubwo ni hano muri ibi birindiro biri muri Middle East nyine bya Amerika. Harimo gusana ibyo Leta Zunze Ubumwe na Israel zangije. Ubwo urumva ni biriya biraro, ni amashuri yagiye asenywa, amazu atandukanye, ibigega cyangwa se ingomero z'amashanyarazi zitanga amashanyarazi ku bigega bya peteroli. Ibyo byose bigasubizwa uko byari bimeze. Ni nk'ikizame kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakabamo n'indi ngingo nayo isa naho igoranye, yego, ariko Iran yo igakomeza gukontorora uyu muhora cyangwa se ubu bunigo bwa Hormuz. Ubwo no kuvuga ngo igakomeza gusoresha iyi Hormuz. Ntabwo rero
Irani yayirekura namba. Hari indi ngingo nanone nayo turarebamo iz'ingenzi ivuga ko Amerika igomba gukura ingabo zayo muri bino bigobe. Yego, harimo noneho n'ikindi cyo kutazongera gutera cyangwa se kurasa muri Iran. Ubwo ni Amerika na Isiraheli. Ibi byose harimo n'izindi ngingo nyinshi, zose ni ingingo zigera mu 10, ariko nk'uko uyu sekreteri muri White House yavuze ko izi ngingo uko ari 10 ntabwo ariko izi ngingo zose Iran yazivuganye na Amerika, ahubwo ngo ibi byari bikomeye cyane, byari bisa naho ari ugushyiraho ngo itegeko kuri Amerika, ahubwo ngo hari izindi ngingo zitigeze zishyirwa mu bitangazamakuru bumvikanye, ari nabyo ngo bazagenderaho bagiye gusinyana ariya masezerano y'agahenge. Bazaganira kuwa 5, hari bamwe bavuga ko ari kuwa 5, ariko numvise bahinduye bagira kuwa 6, ni kuwa 5 cyangwa kuwa 6, bishobora no gusunikwa bikigiza inyuma. Ibi bintu ntago ari ibintu byoroshye namba. Ikindi kintu kiriho kiravugwa cyane muri uyu muhorahoro umunsi ngo nuko nta bwato na bumwe bwikoreye ibikomoka kuri peteroli burimo burahaca n'ubundi. Twebwe turimo turabwirwa ko hafunguwe, ariko nta bwato burimo burahaca kubera ko Iran iracyacanye ku jisho, ntabwo yizeye neza ko aka gahenge kari bwubahirizwe, ntabwo ibyizeye namba. Rero niyo mpamvu noneho rero ikiriho nanone, ibitero bikomeje kuba byinshi aha muri Lebanon, ariko murabizi neza ko ari Isiraheli iharasa. Ariko n'Isiraheli iharasa ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zidafite mu kuboko. Murabizi ko bagendana intambwe ku yindi, ni nk'umwana na se, cyangwa se sinzi ukuntu umuntu yabivuga. Rero aha Iran yatangaje ko idashobora kwihanganira ibi Isiraheli irimo irakora, ndetse hari n'amadroni yatangiye kuza none mu kirere cya Iran, ariko Iran yayahanuye. Ubwo urumva rero ko bikomeye cyane. Rero Iran yavuze ko aka gahenge katari bwubahirizwe mu gihe Libani cyangwa se Lebanon ikiraswamo na Isiraheli. Hezbollah ikomeje kwirwanaho, ariko Isiraheli irimo iratera, nako irimo irarasa misile, ndetse igakora n'icyo nakwita ubwicanyi bukomeye, kuko iri kwica abaturage. Rero birakomeye ibyaha ngaha muri Isiraheli ntabwo iri burekere. Aka gahenge kahengetswe uko byagenda kose, karimo karagenda gahengekwa, bishobora kurangira nimugoroba cyangwa ejo intambara yongeye kurota, ndetse bimwe bikomeye cyane. Rero no kubisengera, ndetse dusaba Imana ko yagerageza guhosha iyi ntambara, kuko iyi ntambara irimo iradukoraho cyane, irimo iraduhemukira cyane, irimo irakora ku bukungu, ndetse irimo irangiza cyangwa se irimo iratwara n'ubuzima bw'abantu. Ntago ari ubuzima bw'abanya-Iran gusa, n'ubuzima bw'abanya-Isiraheli ndetse n'abanyamerika, kuko hari abasore cyangwa se n'abakobwa bo mu gisirikare cy'Amerika bagenda bapfa umunsi ku munsi. Twumvise ejo twari turi kuganira, twumva ko iriya operasiyo yo gufata uriya mupilote cyangwa se kuza gutwara umupilote wabo Amerika muri Iran yakozwe, harimo ikinyoma gikomeye ariko cy'ubwenge cyane, kubera ko humvikanye ko bishoboka kuba Amerika yari yaje kwitwarira uranium, ibeshya ko hari umupiloti wayo wasigaye, kandi nta wari wasigaye mu birinete binini cyangwa se mu bidarubindi binini tureberamo. Ntabwo uyu mupiloti yigeze asigara, ahubwo
leta zunze ubumwe za Amerika zabikoze kugira ngo nizitsindwa cyangwa se nizibura iriya iranium nk'uko n'ubundi zatsinzwe zasanze zitegerejwe, bakazitimbagura cyane cyane. Aho ngaho byatumye ibona urwitwazo bati umusirikari wacu twamucyuye. Ariko se uyu musirikari ntagira izina? Kuki byibura Donald Trump atigeze avuga izina ry'uyu musirikari ngo tumenye ngo n'uyu musirikari uyu n'uyu izina rye n'iri uzwi? Kuko uriya musirikari wari wahuruje abasirikari ibihumbi n'ibihumbi binjira muri Irani, ni umusirikare uko byagenda kose ukomeye. Rero koko niba ari byo, uyu musirikari azwi izina, Amerika yakagombye kuba yaramutangaje yaba ahari. Rero iyi ni kata, ni umukino ntazi uburyo wenda bawupanze, nibo babizi, ariko bibaho ku rugamba. Ibindi birimo biravugwa nuko peteroli ndabona iri kugenda, ibikomoka kuri peteroli ndabona biri kugenda bigabanuka. Niba ari aya makuru wenda bumvise ko Hormuz yafunguwe nubwo bitaracamo neza, reka dusenge dusabe Imana bicemo. Ndumva ari ibyo twaba turebyeho. Reka mbashimire rero, nshimira buri wese twabanye udahwema kutwereka ko tuba turi kumwe umunota ndetse buri munsi igihe twaprodinga ibiganiro. Reka mbashimire n'akagaruka caca. Imana ibarinde.